Aha ni Irundu kwa shefu Bikino, hitwa Irundu mu Badinzi, aho inzu yarahiye itwitswe na drone. Hari ababyeyi barimwo ndetse n'abana baryamye, abandi bakihaye barya, ariko drone iza kurasa amakompora cyangwa se amabomba abiri muri iyo nzu. Hari mu gihe cy'amasaha 2-3 zija kuba, ariko kubw'ibahati Imana ikomeza kurinda, igaragaza ukuboko kwayo ku baturage, yagira ibyangirika muri bo. Iyo nzu mubona ni ukuvuga ko yarayisha, kugeza n'ubu murabona umuriro uracarimo. Tubahaye ikaze inshuti bavandimwe bakunzi bacu ba radio na televiziyo ndetse na Gakenke TV. Uyu munsi turi Irundu kwa shefu Bikino Mitab, ni mu Minembwe, abahazi murabyumva. Kuva kuri ijoro ryo kuri wa gatanu rishira ijoro ryo kuri ijoro gucari ku gitondo ca none ni posho, kuko mubizi bwari buca ari umukutano wa Pentecote. Bamubona imbere ya kamera n'abaturage b'akarere k'Irundu. Murabona inzu umwotsi kuratumuka. Iyi nzu yaraye itwitswe na drone iva kwa leta ya Kinshasa cyangwa se ku buyobozi bwa Kisekedi. Rero reka tubabaze uko byagenze kugira ngo inzu ishe bigeze aha. Mwaramutse neza, mugaragaze kuzamura ijwi kugira ngo abantu bumve. Amazina Yatutse. Hanyuma wewe? Byagenze gute? Turabona ko inzu yarahiye, byagenze gute? Twari twicaye tumaze gufungura, twicaye twese n'abana tutaramye, nta kindi kibazo dufite. Tugiye kumva twumva drone iri hejuru yacu. Muri uwo mwanya twumva kera irarashe, twumva kera inzira gurumiye, bitaga Imana itugirira neza, turasohoka. Nuko byagenze, abariho nyine itumerera gutya. Ugereranije hari nko masaha angahe? Masaha 2 n'igice. Mwasohotse gute? Urumva ko drone yarashe inzu murimo, ni gute mwasohotse ku buryo mutabashe gukomereka? Twita hanze, izo zose n'Imana yabikoze, n'ibitangaza by'Imana, ariko twitaye hanze twaye duhunga. Imana iraturinda nyine ntiyaturasa. Yarashe nk'amabomba ngahe nimba mwibuka? Yarashe amabomba 2. Amabomba 2. Hanyuma ku ruhande rwawe ni gute byagenze ubwo drone yabombaga? Drone yaraje irabomba twicaye mu nzu mu gikoni. Turangize turinda iragenda, musumo wayo urashira, tubona gusohoka mu nzu, turakiza abana barajyanye mu gihumba, turebe nabo ko twabarokora. Ariko ibahati nyinshi twagize nuko inzu yari ifite idari, tubona ko turokora abana kandi n'abari mu nzu bose bararokoka. Twabishimira nk'Imana kubera ko ari ububasha bwayo. None se inzu yari ijyanyemo abana bangahe aho yarashe? Inzu yari ijyanyemo abana 2, umukobwa n'umuhungu. Bose basohotse ari amahoro? Bose basohotse ari amahoro. Ibintu zoba byarangirikiye muri no nzu ni nk'ibiki? Inzu zangirikiye mu nzu ni bikeya, ibindi byose byari byavuyemo. Harimo telefone yahiriyemo. Yego. N'utundi tuntu nyine dukeya two mu nzu, ariko ibindi byinshi byari byavuyemo. Uyu muhana iyo bari ryakangahe uraswa na drone nimba mwibuka? Umuhana kwasi ya 4. Mukomeze mwihangane, kuko ibyo nibyo bihe dufite, bizashikiye abantu bose. Ariko se kandi nikimubwira iyi leta ikomeje kubagirira nabi, ifite ubugizi bwa nabi? Icyo twayibwiraga, si turi mu kumenya icyo turi mu gupfa. Twebwe turi abaturage bari batunzwe n'ibyacu,
twari tuzi ibi byose ntabyo tuzi, ariko turi mu gutangara kuvuga ngo leta nzima ngo kirazi gasanga abaturage bari mu mazu yabo mu bikoni bavuye mu mirima yabo ko barahinga ntabyo bazi, yamara ikaza ngo nibije kurasa. Tukumvaga twebwe turatangaye tukibazaga icyo twari dupfa nabo. Amahanga adukurikirana afite ububasha n'ubushobozi ku buyobozi bwa Kinshasa, niki mwababwira amahanga? None gace twababwira ngo batubarize ikintu turi mu gupfa abasivile batunzwe n'isuka yabo, batunzwe n'udupanga twabo, batunzwe n'imirima yabo baye bajamwo, ngo yego niba baboherezamwo za dorone ngo zize kubamara. None nga mwo batubariza mukababaza icyo twari tuzira. Niki wabivugaho wowe, niki wifuza, ni gusaba amahanga? Kandi nasaba amahanga naje ngo tuburanire atubaze icyo twadupfa, twara abaturage babeshejweho n'utwacu, ariko kuri none nguko turagendwaho na drone. Urumva ku muturage na drone aho turi dufite amaka mu mazu ngo tuvuge ngo dufite ikariyo babakurikira ntaka dufite, kandi twebwe umusivile ntidufite imbunda ko turagwana nabo. Kandi iyo turi kugira ubwo bubasha natwe tuba twaragize icyo dukora ku mwanya yamaze hejuru y'inzu, ariko kubwo twabwira amahanga ngo amahanga mwebwe mugende mutuburanire, nimba mwebwe mufite ubushobozi mwogenda mukagera kuri leta ya Kiseketi, mwogenda mukatuburanira mukatubaza icyo twadupfa na Kiseketi. Twari abaturage be twibeshejweho n'utwacu, genda Kiseketi ntacyo cyane yatwongeragaho cyane kuko twobivuga, ariko kuwa none nguko aragenda hadutera amajoro, akadutera amanywa, akaduteza abasoda biwe hasi, akaduteza drone hejuru. Urumva ni ikibazo gikomeye, kandi abaturage ntituri muri politiki. Twebwe aho dufashwe uje akavuga ngo ni amahoro nta kibazo twabana neza. None mwebwe ku bwanyu nimba mufite ubwo bubasha bwo kutugerezaho ayo makuru kwa Kiseketi, mwogenda mukatuburanira mukatubaza icyo twadupfana. Reka tubashimire kandi mwikomeze mwihangane, nta mvura idahita bizarangira, ariko kandi ni ikibazo. Amahanga mwumve ko abaturage bo mu karere ka Minembwe bari mu kaga. Abana abaturage, abana abamama kuko mubibona bari bafite abana bato cyane bonka, abandi b'impinja bari mu nzu, abana baryamye. Drone ya leta ya Kongo iraza irasa inzu irayitwika, abantu barimo. Kubw'Imana igira imbabazi n'ubushobozi abantu bararokoka, ariko kandi twumvise ko hari ahandi yabombye. Nanone muri uyu muhanda naho turaza kubageza amashusho y'iyo nzu. Hari indi nzu nayo yabombwe nijoro, umuturage arakomereka. Kuri ubu uwo muturage ari mu bitaro bikuru bya Minembwe. Murumva ko ntabwo byoroshe, nta munsi y'ubusa, nta joro ry'ubusa drone itarasa mu Minembwe, itarasa abaturage n'inka ndetse n'amazu. Rero mukomeze mwihangane kandi Imana izagenda bikemura. Muratwibutsa amazina hanyuma dusoze. Nagiciro sawa. Yatutse y'amanyana. Murakoze cyane. Kamera muzamuzirinde. Ubu rero dore inzu yatwiswe na drone ahitwa Irundu mu Banyakarama. Ubu niho
twagiye kubashakira amakuru ko kandi namwe nimubyirebere ibyo leta ya Kongo y'abarundi ibyo bakorera abaturage. aha mubona ni irundu chef Serukiza yabaye administrateur aha mubona ni irundu kwa aha ni irundu kwa chef Bikino, hitwa irundu mu badinzi, aho inzu yarahiye itwitswe na drone. Hari ababyeyi barimwo ndetse n'abana baryamye, abandi bakihaye barya, ariko drone iza kurasa amakompora cyangwa se amabomba abiri muri iyo nzu. Hari mu gihe cy'amasaha 2-3 zija kuba, ariko kubw'ibahati Imana ikomeza kurinda, igaragaza ukuboko kwayo ku baturage, yagira ibyangirika muri bo. Iyo nzu mubona ni ukuvuga ko yarayisha, kugeza n'ubu murabona umuriro uracarimo.